मैं मुख्यमंत्री दोनों एक बार इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनु हुना हारिबा 360-degree analysis of news and events ता मयाम मुतराम मुक्चरी हाउ खिबा दिसंबर की हैबदी हाउ खिबा ममांग चाही 2019 की दिसंबर की तारीख 13 लेबाग की प्रेसिडेंट ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 372 की मनुंग द मखा द पीरिबा दुमला पावर है तेरा प्रेसिडेंट द पीरिबा अखनबा पावर सी सिजनरगा लेबाग सिगी तोंगानबा मफम सिंग द स्टेट टेरिटरी सिंग द चनरिबा लो अमबु सेमदोकपा अमेंड तोबा याबगी खुदोंचाबा मदुगी पावर द सिनरगा कुगी एडाप्टेशन ऑफ लॉज अमेंडमेंट order 2019 had an order mathoga inner line permissions them habiti Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 c Manipur the extent to bugi order mathokre tarik tara matho December ki tarik matho duga handak chahi ki January tarik 1 dagi koi Manipur lenga full fledged le Manipur mata chanan ba hogre adu hairi ba thoki bu order ta December ki tarik tara matho da leba si ki president gazette notification ma ki khuthang da thoki ba dung ba adaptation of laws amendment order 2019 asi Article 372 na 372 gi khoi clause 2 na masi powers pi bataraga su masi ki clause 3 gi a ha batares masida mu hai riba adaptation of koi gi law si karam bat tawba ya bage amend tawba se kam gan ya ge ha matam da koi gi constitution se chana ba haukheba numit gi chahi ahum phawbade president na masi semdok pa ya amend tawba ya repeal tawba ya ha bi ahum pali adubu hojikti chahi almost humputra pharam matam masida masi amend torpani na so I said that we get legal get loophole ama leri ha bi wapam si mamang rasu hai riba notification se December ki tarik tara mato thok matam da private miyoi kharana private individual kharana dum phondo ki badi lere but officially have tare how ki ba February ki thase ki tarik tara hum doida koi kesam tong assembly constituency ki hanagi koi MLA su oibiram ba aduga hanagi former law secretary su oibiram ba koi oja Laisom Ibomcha Singh na hai riba asi ki matang da press conference tawraga Pongdo Kibilere Manamada so the validation clause ama hapchalaga legal ki loophole si menkhalo na bohana si hojik chathariba parliament ki budget session asi da haibna chingwa phum thangore maramaduna leiriba legal loopholes in extension of ILP chana na bohana bada leiriba legal loophole si matang da maron article ko 372 gi clause 2 and clause 3a gi matang sa khana ne gudam tanga si impact news ki student election the leiriba si joining us tonight on Manung Hutna former secretary law and Quick Samto Assembly Constituency so Hanagi, MLA, ex MLA, Laisom Ibomcha Singh Hamto, Ibomcha Taramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Federation of Haomee, Maruina, ILPS po Manipur, one of the Amcha Hudang Lobby Kiba, Ruga, Federation of Haomee President of Ibomcha Sapamcha Jadumani, Jadumani, Taramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, BJP Manipur Pradesh ki Legal Department ki Convenor Soubam Nongpoknganba, Nongpoknganba, Taramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan Basia, Yoja. Ibomcha to magla chari oja tasengna legal loophole se karino kariguma legal loophole se tasengna leita ragadi leina karmai ta udana khogi leiba se gi khwaidagi supreme oribo authority amna president sina loophole do leita ragadi sumba makal ki notification se thoi habigi miyam da thajana bam le aduna notification tholai ni aduna hojik loophole leire hai se kamai do oideno kitang thambi yam obda ekok no jari tasengna notification hek thopun bita adum ai wakalda adum masi lale loophole leire masi khangji adubu hek study tawrga tigatlaga khama bes tawrga thoke na khara tab thok chabri barak sida ai dili chalaga masi relevant papers akoi adoption of laws orders aina law ministry reform ba si compilation si koi law ministry chalaga lojurui sida lo yauri compilation mayam adagi adoption order mayam aduga 372 gi close to Makha Topudi Yamde, Constitution Makha Topudi Yamde. Aduga Ate Maiva state ki Eki Makada Topa, Atopa Ek Makada, Sakti Leva, Eki Makha Topudi Yamlay. A problem Tigal Matunga, a quaggy concerned authority, Ibatare, Wagi, I made my Salaga consultation doctor, my experts in I Hansu, Rome Srida, Sayama, I attest of Jeremy, Aduna, a theatre Bukadova, Visarsin, Mogi, so Visarsin. Loina Unaraga, I made a briefing luxury of the case law to a parliamentary theory, case law, I know, parliamentary theory. A case law in a Kamamis Tobri, the same way. Masi Shakti lay, later me, Adu, Karusan Chapa, Noviti, 26 Canoni, 13th November, Canoni, 1949. Adu, my policy, another lawyer, 25th November 1950 to the lawyer. Ah, but did he say any diamond? Or the past amendment or cannot talk Sangivani. Say, oh, my Shagdoki. Adun Masi
ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯁꯇꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CA ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ MPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯔꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ILP ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯐꯔꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯁꯇꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥ ꯂꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯏꯔꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩꯅ ILPꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ 2011ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯁꯪꯒ꯭ꯋꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 372ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯎꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯇꯧꯁꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ILPꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯔꯦꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILP ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯇ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯇꯧ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯁꯤꯡꯒꯠꯂꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯕ ILP ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪ ꯂꯥꯎꯕ ILP ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 38ꯗꯩꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13 ꯐꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 2ꯗꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ 2019 ꯑꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ 2019 ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯂꯤꯒꯜꯂꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜꯒꯤ ILP ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯑꯃ BFR 1873 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯆꯠꯅꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯉꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ आर्टिकल 372ꯒꯤ क्लोज 2 सिनबुदी प्रेसिडेंट मसी अमेंड तौबगी अदुग एडाप्ट तौबगी खुदोंचाबदि पीब तारगसु मसीगी हेक मखादा आर्टिकल 372 की क्लोज 3 की सब क्लोज ए से दामु पिरमे चाही अहुम फावगी मनुंगदा कॉन्स्टिट्यूशन चनब हेक होगिबदगी चाही अहुम फावगी मनुंगदा प्रेसिडेंट हारिबा थबक सिंगसे तौब याय अदुब अहुम हेंगरगदि यादि हाबी अहुम से लेरबनिना हंदकिसि ऑलमोस्ट आफ्टर चाही हुमफु मापन की मतुंगदा कॉन्स्टिट्यूशन चनगी मतुंग हाइतारे प्रेसिडेंट ना सुमाइना ऑर्डर अमा थोकबनिना हारिबो ऑर्डर सिदा वैलिडेट ओइब खितंग वाली चनब हौगी तारगसु हाबी वफम दुनी करी वफम थमिनिंग बिजिक माइक केदि जिके अखोय ओजान हंगबिबदो मदुगी पाखुम बिजिदिंग मांगदा इना कोय जायबोम चाना सिदिक होने बिरि म्यामसे यस मसे कोई बीजेपी की माइक केदिसु हन्नना कोय थागत फोंदुक चरि हान थमजगे मरमदि वाकल वजि होजिक कोय जायबोम चाना फोंदुक बिजक पार्टी की लाइन नते आई कोय समाज से कोय मणिपुर जि कन्नना बना ILP पामी अदुबो सोयब खरा कोयना उरे ताना जरुरी हाइबने अदुगी इंटेंशन दुमा कोय यामना कोई साइड की हाइता मदु याम आई ताम दा थागत फोंदुक चगे दुगा याम सु कोय वेलकम तौजगे अरा मथंगदा होजिकी वाहंगदुगी पाकुमन हाइब तारे चुमे हास्ती हाइगदरा अतेन मतम हाइगदरा अदु याम कायन हास्ती हाइबदु मक्ति खितंग लानगनि मरमदि कइगिनो हाय कांदा ILP पिदिंगगी ममांगदा CSO मयाम चतिंग मांगदा हानदिगी हौना खबर का कस्टम यावदिनि सुमाइना ILP लाक्पे अदि समना सी पोचे दum कंसीडर तौ लाबनेबा अदुइदुना मसी याम कायन हास्ती ओइबा याम कैजुअल ओइबा तुमक्ति नत्ते अदुम फजना डिस्कस तौर मतुंगदा गवर्नमेंट की लेरिबा मरमदि गवर्नमेंट की सी याम चावबा भारत सरकार की गवर्नमेंट भारत सरकार नि मागी डिपार्टमेंट लोइन सुनेमनि अटॉर्नी जनरल सोलिसिटर लोइन सुना लीगल एक्सपर्ट मयाम लीगल विजार्ड मयाम लेबा अदुगुंबा डिपार्टमेंट अदुगुंबा सरकार दुना सुमाइना लाना तौनी हाइबसिदि खितंग आइदि रमा फेसाइ मदु खितंग हाइबदा लानगेदेन खले अदि अनि सुबदा अइना थमजनि वाफमना चुमे अखोइना कॉन्स्टिट्यूशन सी पाबा कांदा हेक यंगबदबुदी इन द फर्स्ट ब्लड हाइब तारे हेक यंगबदबुदी
masi chahi ahum ne aduna lale 1950 da ni constitution tu na chaurana chahi 1950 sida loigedabani haina koina labu yadi yai ko yengbada ada munna koina masi article 372 close to abadi 372 close 3 mun yengba taragadi masigi se kitang koi Sabamcha takpi se kitang chana wat pra hai wakalon nin thamjani se okay punna pamini se ko aduga koi ju koi loi mang nei na mina ga di asing tholak ka duini na ada article 372 close so me koi gi 3 da si nothing in close to shall be deemed to empower the president to make any adaptation or modification of law after the expiration of 3 years from the commencement of the constitution hai basne sigi first plus tabudi constitution ki chahi hum sure ada akoina kitang macha je khaina paning paning ba hai tare nothing to empower the president to make any adaptation of law sine ba koina to je ada sigi law si karam ba law no ha kan article 372 gi close to sigi mari na lak pa tare 372 gi makha da tawge po ni na ada 372 makha da laisina for the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this constitution, the president may by order make such adaptations so by repeal see later. And for the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India. Adi hujiki hana mamang the 372 1 harisina 372 1 harisina India na ning tam matam da madugi mamang da leiramba lu ai law sing do law sing ba adugi potu sida mamang da leiramba lu du khakta natre ba ina for the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India yagi any maham da chanari ba law any chanari law madu chemdo chini je kana da empower to ge hai kanda da president empower to hai ne ba ada ngasai gi se aduna after the expiration of 3 years after expiration of 3 years hai ba targadi ngasai gi sukhuda moina khoi gi Sabamcha na su panbiri ba sida Supreme Court ki ruling am chumana ko to biri ko ai kano se State of Sikkim versus respondent Surendra Prasad Sharma kaina oi masigi budi ta sengna budi si article 371 F ki naina bada mana sum as a matter of obiter dicta hai batare obiter dicta ga ratio deciding kitang thamjaram gana ate makha sa da da okay Supreme Court ki judgment ama hai basida koina in baya ba tare in ngedo ba jaga si kai no ka madu ko ratio decide di the reason for the decision hai tare madu ko ratio decide di haina maina khangna madu gi potu ne ko na in ngedo ri se aduga obiter dicta na sum masagi ratio do lakna bhona bada kadai kadai deno mana support tongna ba mayam ba chumbalan ba sini magi logic tu ne ba ko na obiter dicta ai sina ana by way of reference ko english ta translate ta ka di by way of reference ne sum jumap chalak pa adu jiki ai hujik ta pajabni ko koi Sabamcha na pibiraga ada sidida sigi hariba kano sidida policy transitory nature ni sei ahum gata tawgadam ni transitory nature ni aina palleba ada transitory nature na koina min tawsi transitory nature ne khudam moina kano su transitory nature ni reservation ju but hauji pok chanari ko permanent natti ba but moi nature je transitory nature ne ba adu minus sigi su transitory nature oye ba akoi su yae ba but adubu transitory nature oiragadi masi obviously masi lopthok khadawni ba hoi masi magi by what 3 years palle aduna aina thamjani wafam na ngasai gi law ji karam ba law nu haibdune ba law sing sai 3 years ki matang chi lagadi hana koi gi Indian independence 1950 gi mamang da chanaram ba law sing dune ba ara si adigi mo hoji haibi abadi sigi law je hana di chanaram bani adapt tawune na haire ba ko ada how aina thamjani of the any law sidi da hojik gi chanari ba law chu yaw bisini aduga hariba hojiki Eastern Bengal frontier regulation se already 1950 schedule yaw adapt tawra pone ba haibadi hojik chanari pone ba nauna matam du gi na bodu Manipur khakti gi oina chanhan ba natti aduna masai 3 years ki period haina palli se masi matang chide kitang chana da bai tare aduna masidi da ai chu ipet am thuna kano da yang pani mobile yang mani koi gi uzaring go kum Impal Times ga praja abu apang masibani ka haib se kitang kanman brai khan ba manam di kai gina kan da akoina akoi aham presumption sumai le che ba achumba to general presumption logi aham presumption je kan da loim afaba to buni achumba to buni ne lawi ba until unless it is proved wrong
अदुबौदी अदुगी मतमदुदने अखोइना लालीना हाइदेसे अदा प्रिजम्पशन से अखोइना थमनिंग आइना थमजनिंग फमना प्रिजम्पशन से भारत सरकार ना मसिगी ईस्टर्न बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन सी मणिपुर दा एक्सटेंड तौ मतमदा तौबगी लीगल प्रोविजन दो मपुंग फारा मतुंगदा तौबनी ना को प्रिजम्पशन तौजे मोर सो प्रेसिडेंट सोई तौरिनेबा अना प्रेसिडेंट सोई तौबा मदु लीगली लान बाइसी भारत सरकार सातै इकाई निंगाय ओबा प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट सिबु माइ कोइगी काइता माइखुम खुमनोगी मचा अमो पोतु भारत सरकार ने तौर है प्रिजम्पशन लेसेबा देन चाइगी लीगल प्रोविजन अखोई लोइमक सुप्रीम कोर्ट अचौ चौबा फालियस नारिमान कपिल से मोय दौना नत्रगसु मोय गुमदी भारत सरकार दी लेरे मोय गुमना तो अखोइना सुमनैनबा याबसिदा हुजिकी लोजी already adapt tawraga already adapt tawle janba 1950 to already adapt tawle len kano da or kogi 1950 ki or kano se adaptation of law 1950 ki order hai tare 1950 order da yarga le poni hana digi hauna nagaland su chatnai akoi no je yam toy haina ne nagaland su chatnai mizoram su chani manipur chatna yadi kai gino jine ba aduna law is in force is on death ne ba ana is on death for law bisi madu ki adapt tawbusli da sahi ahum gi reference kramain lai no अदा अखोइना पाबसे अहामगी चाही अहुमगी कनोसिदा मखातना माना हारिसे को मा एक्सप्लेनेशन 1 to 3 लेबको एक्सप्लेनेशन 1 कोई 372 मखादा एक्सप्लेनेशन 1 से कनोगी 3 की मखादा 372 क्लोज 3 की मखादा एक्सप्लेनेशन 1 अम लाए The expression law in force in this article should include a law passed or made by a legislator or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution. Constitution mamangda leibus akoi gi di hujik kari no ha kan adapt already adapt toroga lei pone ba adapt tawusi koi gi article 372 gi clause 2 sida yam clear ka tapale India gi territory amada chanari ba any law si कोगी प्रेसिडेंट ने अडैप्ट होबगी नत्रग मसी अमेंड तो मॉडिफाई तो होबगी मंगोंदा हक से पीरी है बने आर्टिकल 372 2 जिना पीरे 2 जिदा पीरे अदु 2 जी हेक माखा दलाक पस क्लोज जिदा 3 जिदा एक्सेप्शन 3 जिदा हां चाही अहुम गतंगी हां चाही अहुम गतंगी नि है बी अहुम से पलम बनिना अदुना हुजी अदुना है से आइना इंटरप्रिटेशन अकोइना बसदने बा कोइना थगा कोइ याम तिना लीगल एक्सपर्ट अहि कानफम थोई अकोइना सिगी स्टेटमेंट से पिदे लाली हाइबा स्टेटमेंट से पिजगैदा यामना हाइबा खंगै मयाम म तानरा कांदा कैदोबगी लाली लो हाइबा मरमदो मदु हाना कोइ याना प्रजादा सेंगना थमम थोइबा ओनली बिकॉज सिदैदा 3 इयर्स पल्ले हाइद्रमा अदुगा हारिबा 3 इयर्स कनोना सुप्रीम कोर्ट की हुजिकी सुरेंद्र प्रसाद शर्मा की केस देदा ट्रांजिटरी पीरियड नि हाइदना कनोना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना पल्ले हाइसे अदुना मसी खक लेरे हाइरेगा अदुगा मसी सी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी माइकुम खुमनबगी दमकता कोई प्रजाबु पंगमन सिबनी हाइबसिदी इंटरप्रिटेशन खितंग लानगदरा हाइ बफम दुने म थमजदिंग से म अदुगा सुरेंद्र प्रसाद की केस लाइन जु थमजदु वाइना सिदी ओबिता दिक्ता होइना जस्ट रेफरेंस वेन सुम पलकपनी मागी अदुगा ट्रांजिटरी पीरियड नॉन ट्रांजिटरी पीरियड हाइबदुदी constitution to ati transitive provision ko thu me yauriba oi madugi mu machine transitive period makhala amgi sini aduna makhal adudi mu tongana nei naba yaw pone ba transitive period ina mana supreme court na policy atopu su mayam yauriba yet chak janariba pan chani transitive period ti pirani adu chak janariba adu mu yam clear karo ibra article 372 gi clause 3 is 2 gi hek makha da policy 2 da palli wafum sai 1 da pan bujana da 2 da palli wafum mayam se adi president de piri power se adu chahi ong khata gi oigada bani hairi sida clause 2 da clause 2 da palli nothing in clause 2 shall be deemed to empower the president to make any adaptation or modification of any law after the expiration of 3 years chahi ohum gi matam de hel matung da article 2 da hari ina haijari se 372 gi 2 da piri basi yararo hai gi in the first blast si 3 ohum chahi ohum gi matung da di yaro hai in the first blast adum any literal interpretation law lak pakanda constitution ki literal interpretation lak pakanda adum haung ne ba okay hoji bhagi ene exception manam di law ji magi situation magi phibam magi mong du matung interpretation lak adu na exception lak pe lak te be aina thamjani wa phumna sigi 3 years ki situation je koi gi Eastern Bengal Frontier regulation chide da sigi 3 years ki kano se masigi kano object kano se apan ba se sahi om apan bai batare ne apan ma se koi hariba adaptation law already lai bani na maji pande maram di kai na 3 years di ngasai gi nauna constitution gi mamang da leiramba law do madu kano tongnabani whereas ekoi kano da di ekoi gi Eastern Bengal Frontier regulation sidi already adapt toroga lay poni chanari ba poni a law which is in force is on that
Okay. Already, in force the later badum law amo ibanina had in 1950 the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 से 1950 की adaptation of law order 1950 and order mo thoki ba matam du da haidi 3 years ki period ki manung da thoki ba han bo order have da hai bo order the already BFR 1873 se adapt orga channel le Mina state haidi Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh channel le re du channel ga le rabani already existing or rabani na so I said ko ki close 73 ki close ha masi applicable oidong mandi habi hom ne ai oja Jadumani la chige kari wahum thamini hojik si matang da khana boy matam nati na loga dabra keno da khoji inner life premises me matam sang na Manipur myam nang arak padu makhal gi amal labani na soir su soina aku masi huchana ba hograbani na masi mapangal kan na sana mador hena phain khami ta kari wahum thamini ojagi wen ai di masi ai na hangni wahong le Nagaland Mizoram so Arunachal Pradesh highway se Nagaland jikaram ba chahi degi Nagaland tholak parusi Hana Nagaland highway le ramde Naga Hills le district le ramde Nagaland city 1990 to 93 da magi state phangka na Nagaland mam jila ke wala Nagaland highway mam jila kan da inline pump system se Bengal frontier regulation se set panel matam da adapt to aina hangnim question amana Bengal frontier regulation 1870 se hana Bilisna paling ini hong sana ngereng la abani. Sana la ibu tu continue tu buni sini ain tham jani isi. Ada thangi sen extend tu buni. Adu na maram kita na aina ujik pamjani bidi yes. India ki president amana koi sign tu dena gadget thok dena sana bu yare hai dena extend tu ra abani. Sehingga yes asui ba naik na ba ibisi yes betul tak. Koi India ki law se da phane amna man sumi hare ga chu adum nakara madum lale hai gani phane lale hare ga chu sumi hai gani hauji ta khwai gi am mathau ta ri di aduna nakara am ta tham ra kan da koi huji e pa iram dam se da extend to na chan ri ba Bengal Frontier Regulation 1873 se karai bhawa sum na sa ba ge magi masaksing loi aurabra kana bu ILP locally bano 하이비시 kana ba muchang ne hojik thai sing na hai tar ga di mayam uri si bharat masa bharat degi lakwa seida koi gi mayam hai tare ko hainari se moi khara khaksi dei dai ne rai pam system tawga da mani pi ga da mani lawga da mani abse da even onation o moi da mi thammi aduga khuri ba mai ge khwai yam sawre ba khori mai di Myanmar ri thomjala question अरे बारे समझे थमजलक पसीने अरे नेपाल रे थमजलक पसीने अदु तारगदी होजी यंगबियुने इंडिया गमेंगा सु तौनरीबा केनो जेरारो की प्रेसिडेंट मसामकसे थांगलुंपाउसे मासी 1990 दा म्यांमार एमपी ओइबे पारे 1990 दा म्यांमार एमपी ओइबे से जेरारो की प्रशामी ने aduga su tawri ni ko state government India government ga adigi mo akhoina PS hauki ba dana keno gi presence si 1993 da na akoi naga kuki conflict to da Nagaland ni chele in effect this gi ma si sip ore mimni kamjang village da adu chela ga sei da mui permit lori sin permit lo hum to isine mani amana passport yo hum to e Myanmar ki MP or ni pamne lana horoga na Manipur jeraro sigi chairman or kanda Manipur government India government wari sabe sumresin adige mo hojikti singi bafam singi popi plan wai chai akoi Manipur si golden triangle second golden triangle or koi matang yore haitare akoi gi number 4 Soubam adigi akoi brown sugar Soubam adu kaya ma thugai hauji ai handak sing da khara chachaw na damda singi hom sing si pumchang sani karino hangmo ta povi plan ne golden triangle da koi labor oramba the experience le about kambu sing da Manipur la kanda popi plan tha da ko ta na tawba foreigner sing Manipur government is boxing to the barum kai no shin okay aduna tongan ba ma foreigner issue gi tongan ba no I mean moi si foreigner
foreigner ek 1950 ga 6 lay 46 lay but it is not implemented in Manipur ane which mayam le implement of the sik to the implement of those manatro aduna maram oidana sik to hom thui sire in thamjani che boy khara sire le sharakanda akoi voter list chanjalani ade aadhar paireni ade adum akoi mi dum oireni aduna suma singse ILP phariam chanarga so mamutana yingchendaba taragadi chanadaba samana ne hai tare aduna chona kanda hojik akoi yamba akoi Ibomcha na thambiri wafam si ain samjani modi thang sengnamak India ki president amana sign tawdre thori pose magi samjamna thorkonati magi lo khangaba akoi gi mayamama tanar kana soi soi de yeng kana tawbani haiba wafam si mai thamjage okay so sing the mayam si yeng matung da December ke tarik 38 2019 da high ribbon notification se thoga adaptation of law order amendment order 2019 si thoga extension of ILPS hai but inner line permit system se BFR 1873 si Manipur da chala lakya hai wafam dunia du hoji bhogi already high ribbon article 372 gi clause 2 amadi 372 gi clause 3A si yengba matam da di high ribbon chahi hom sidagi hendu over matung da law se adapt taropra amend taropra hai gi wafam amadi chauna di leiri adubu high ribbon chahi ahum si hendu phawbada tawba ya haliba aduga hojiksu chahi ahum gi matung da adaptation tawba yadre amend tawba yadre natraga any kind of hana chanaramba mayam si president tawba yade chahi ahum helagadi constitution chana khiba matung chahi ahum helagadi yadi haiba taragadi why still high riba koi article 372 amadi 372 haiba tar maru 372 gi close mayam si hoji phawba dum koi Indian constitution da amend tawdana dum thammi bise karino haibi wahang amadi leri wahang dugi matang da su khana jage break time thunjar ke impact news ping ta doni. Welcome back to Manung Hutna near 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jarme basi lebasi gi constitution gi article 372 na le 72 gi clause 2 na lebasi gi president piriba power hai batare handagi koi channel ga leramba law mayam se adapt toroga makhata na to station channel be yabagi dum adaptation and modification gi khudong chaba ama piri si haribat same article 372 gi clause 3 ge sub a na amu chahi ahum gi constitution sana ba haukiba matung gi chahi ahum hauge manung da tawgadani habagi wafam amma piri maduna tragadi yaro habani matang sida ina oza Ibomcha da lakchani gi si hairiba hana gi khoi gi maruina article 372 gi koi clause 2 da lakni da clause 1 da supali mayam si koi gi India gi territory da immediately before the commencement of this constitution si sana ba haudringi mamang da lerimba lu mayam si su adum chana gani makata na repeal tawdragadi alter tawdragadi habigi amend tawdragadi habigi wafum na singba panmanina hariba akoi gi 372 gi clause 3 gi sub clause A se da palai bacha hi ahum gi manung da tawhodam na harisi hana akoi gi commencement hai tare akoi gi constitution haudringi mamang da British era da hai batare pre independence ki mamang je da pre constitution ki mamang da chana number law mayam du akoi gi presidency na constitution sana ba hawra matung chahi ahum phawgi manung da loina adapt to hogadabani haibagi wafum oigedor bakari gum tawgadab wargadi adu oidori bra otherwise hojik phawba hairiba clause adum alive oina adum thammani na koi Indian constitution da otherwise koi amend toraga hairiba koi constitution amendment toraga masi lawthok ki bajadum ya du lawthok tan adum thammi ba sigi maram se kari oidun habun kari tam da jar kasai oja koi jad man bi bang nagalegi do simi Nagaland gi su state road hek phangmun mi sida adaptation laws of state of Nagaland parliament passed out. Yes. Este maduda akoi gi Eastern Bengal ek si hapchal le adu to channel le ajri list of acts lai madu yauri Nagaland problem lai te adaptation order lai Nagaland state ki parliament passed out. Manipur su lai 1971 adaptation laws ain am lai maduda akoi si yaudre MP yaudre adu akoi lai buk thibi ai muthak kare Manipur de muthak le ajri ba Nagaland ngasa existing law ai bani existing law ni adopt torisi matam du ki mamang du gi existing natabadi kanodi yaujare adoption order adopt tawjare India julai adoption order 1950 already order ma thoga schedule number 3 da BFR je already adapt adapt tawre adu chahi ohungi hadi manung da already tawre adu nga sai existing law ai bani existing law ni Eastern Bengal existing law ni masi adopt tawge hairagadi hai bani sida hai adu kariba ek chai ob loire na si lawthok ne blai di lawthok ne blai di supreme court struck down the provision ka corruption yaw lai si up to the governor vidyagi
moi kusini lokok kena retain to kena moi kusini mutat ki bapuna mak na ta logi puna mak mutat lagi ka lai bule hor suk tang ai ri sida chana da provision ya yauri ate ya yauri okay adu na masi ta seng budi kanoni aina ai loina tarjare akhang ai masi soidana in aina thajai je budi indogben koi rectify to do ai khangja bada ai information ni to do ri masi hastily to gibni to do ri adu nga sai hai ba koi gi kano do koi gi relevant oidab bong da tak pi scheme gi mai interpretation ni man pi ri sida man pajal le bi article 373 makes it clear that the special power conferred on the president is transitory nature and will not ensure revenue moi language ni but 3 years from the commencement of the constitution si hoji ba kano to bulai override to bulai override to bulai akoi 373 close to the atop the thog de koi khangre madu nate to the ni atop provision layer ba koi khangde madu hoji discussion the yaw di and si to even si chanaba yaro do ni adu na chanaba yaro do si so the kakrai loina expert pro tanjar india gi I chal roga informal loi tarjar ai ngai tar na okay adu article 372 gi close to sida president sida masi gi power se pi re hai adapt to buya bagi adu limitation pi mi se ha limitation se am close 3 gi sub close gi se hi ong mon da limitation to wi ai khudam moi na da iroi loi ba kan wasi adoption order 372 close to the top se last ki se kan ni adaptation of laws for amendment order 1952 to e si karwan do divide to 2nd July 1952 si the last ni last akoi si nataba si the last say si manung thok si the last si last si ani du natagari had 2 years later mani adu pangadi ya de ka 3 years event to no first amendment to first amendment to the odok puni si thok na ba adu chahi ahung gi matung da constitution chanaba hoki bagi chahi ahung gi matung da adaptation to buya draga di 1973 da natraga 1971 da manipur gi 1963 da na koi nagaland gi ha batare makoi gi damte adaptation of law to gi basena komai to bo adu law parliament pass to wi adu laws okay state maung da remba si gi chan ni india ga nu to wi state gi to okay not through president but through parliament okay parliament si akoi na yadi hem na de parliament to go na heavy one okay adu orga di adaptation law yadi ga sai transitory period ai bi gre reservation adu constitution amendment kari to hada ju to gi adu president adopt to ga hajiri adu itar ozana tak pi point si maru ina koi gi obscure or ba heta chana draba koi constitution gi article ama season raga hai riba koi gi adaptation of laws amendment order 2019 se thoki bane hai bi okay adu karumba unlimited period sum adopt to yare ga di parliament litu yare ga parliament litu yare lo president loi to yare adopt to yare ga IPC mamangi ni for example ki wani IPC di adum chana lei example bi wani adu na masi unlimited period yam hone de yam hone de ado hojik to buya basi parliament ki through parliament through tawga hana thoi base adopt tawga hana logi action pura mukse validate to si quite step that wani okay khangja boda si ai lana iter nate ai kanam nate ai india go bi interest nai kaje ai na suis to panjari soi tor kane india go bi ai notice panjari ai na thadok notice soi na soi tor kane to india go bi khoi thajai soi na si tor kane nei si ijari okay ozana so tongan baga me official sing the contact to department I am retired dagi senior buket maming leiba attorney general han oram buket do ba ai loina ai abatan je adu masi akoi choi chudok ne haibagi ai thajab lei okay akoi gi through president hadi matam du dadi akoi constitution ano basem ba chana ba horta ngari bani na through president gi khudang da han na chana ramba koi law mayam do adapt toraga mo makha ta na jahan bagi wa 1950 di am chaw order ma thoga schedule mayam ma sem ga schedule sing so da tonga ma law mayam ma law in include thon gre adapt thon gre ba tare aduna hojikti chahi ahum hai badi am hele 6 akoi di 2019 gi december tarik 13 bi no almost after chahi humpuma pan hai ba tare humpuma gi matung de adapt tor po oiduni law se chana bi jata president gi khutang da du aro ojai ibom chantak pri sena koi president gi khutang da tobagi di chahi ahum gi matung de di yadra bani na was through parliament da tobiu adu itar ga di validate oini hai bi hom doni ada du di oja nongpom kari hom thamini chume parliament da tobusu koi hi mota chu mathok tar kanen khale ado aino hojik tamjading ya aina mo na repeat tawjare sigi law si sida koi gi adaptation law no 2019 thoga koi na ILP san do ise aina mo na repeat tawjare aina haisen nga sai gi 1950 gi schedule du yaw ra ba eastern bengal federal regulation se
existing law สิมันสิ่งนี้ว่าคุยนับผู้ชายเลยมาใช้อาหงมันต้องลอยนะมันยาวครับเนี่ยใช้มันลอยยาวครับดีอดูกี่ปวดตัวเนี่ยอดู exactly article 372 enforced to the here is existing law มายามसे क्योंकि president ना adapt तो भी है modify तो भी है बने अब टू से है हाँ ना चैनल में दोनों तब हो चैनल ही से adapt तो भी है अदु की पोतु ने इन साइगी इन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमा मसीगी आर्टिकल 372 की मतंग हिद याम फजन नहीं नव मान लो सुप्रीम कोर्ट में यावरी बको अदु adapt तो भी यारी दो चाहिए ओम की मनुंग दनी है बना मखा दों पिरम बने इंटरप्रेट तो से बा ultimately interpretation has to be made by the supreme court by the court only कदा है वो चुंगे कदा है वो लांगे कानून है खंग मयाम लोगसु मरमदी कोर्ट ना डिसाइड तो बुदुनी बे कोइना तौरी चा सुप्रीम कोर्ट ना मान याम सिंगना हाइरी बको existing law aina akoina existing law ga law enforce ga mai khena ba sai ta asi je kaino ha kan da hoji hoji akoi le ba aduna even kanu ba si kan hai ta re supreme court ko india ni constitution mamang supreme court linga ji mamang da han lem ba law myam si loi mak su ka ching ye ba loi mak ching ye ba adu da loi mak adu once moi si ya ga matung da di ma se adum akoi gi hoji hoji ko akoi gi law ina lei ba ya ra ba ne ba one thing second thing asigi hariba kanona minister of home affairs and thoi kano se mai makok ta hari se article 372 kano khakta te ba clause 2 khakta te ba man hai se in exercise of the powers conferred by clause 2 of article 372 of the constitution of india and all other powers enabling him in that behalf ana Ojiki 372 clause to khakta taba atopa powers magi labor laws mayam sinaraga ana adugi potu de level ai se asi the second point third point aina thamjani wa phamna hariba 3 akoi gi jaigom na tapi basi supreme court ta kanangomba man local standai labor kanangomna chalagadi even kano pawda koina khomi ba phi phawda lakhut ki bi ai maduna koi awaba mo igini haiba tapiri ko ada aina thamjani wa phamna madugi matang da Sigi article 372 si karam ba makhali law na hai kada masina adapt to law se masi supreme court da challenge to any court of law da challenge to ya de okay jaiban tapi badu maina ani se khuda moina akoina yam sengna ta haisa thamjara kanda akoina kiri se karigumba president amna thokjiba kano si amu anam thokpa yak president am line thokpa yagadra aduna parliament da pass to view haibagi wani ba maramdi another stroke of pen amu thokki ni haibagi aduga masida chumi lali haibagi wafam di laiti ni thamna okay second thing adu chumi lali wafam ji la aga anda madu lakpa sikram kanda lakani kanana decide tawani honorable supreme court natraga maramdi central law ni da supreme court ta kutare adu supreme court da chatpa yade na masigi provision masas na thinjari ba ada so long masigi adaptation law si validate tawdri phawsu adu masana adu valid oin leje haibinda phana lali si constitution kaire amma tawre mayam hairaga su masigi law si lengba yadana dum le tawni ba chume validate tawba yam phai maramdi atei kan da su validate tawgri ne ba atei validation mayam leigri ba ada aina thamjinga phamna hariba kano si order si challenge to bi adi any court of law da constitution masan haijaban 372 gi 2 se da dum palle lo selak pada adum palle ana asu baine aduna adugi kiningai su leite haijab adi kanagumba local standai leiba leitaba mi challenge to ya da yadragadi local standai leiba leitaba kaim leitre ana thamjani wa phamdi akoina munna sai gi background haitare background government of india na masigi si president ki order ama thoga yani haibagi maduda nainarang madu mayam do madu nainarang mayam do madu koina loina ma kan thoga situation magi legal position mayam do loina kan thoga ekta sigi provision sikatang chanate ate pramdi constitution achoba volume ne ba kadai de kari yaur ji sigaki ma pa sigaki chanati hairaga sigi 372 clause 3a ji chanati hairaga hekta langi da natti ma si accept si koi limitation si yaw de koi interpretation di limitation si manung chande 3 years si masi da panbe ya de panbe ya na hairaga su madu panbe ya de si kana decide tawni ultimately court na tawda ne ba adu bom du court ta chatpe ya de haina mu chu thingi adu ta gadi masi gi posi taw matam da maji loina mak soidam gi khanarang bani na koi thajaba du malai maram di koina law da hairi si any kana gumba authority amana thorpa tawrakpa thabak si
unless madu lale na praman tawdibadi madu tawdibawdi madu chumena treat tawnian hai adu tagadi masi akoina ha madu China treat tawse masi achumbani na kada waida lalino haibidugi maram chaba pareng ama lera kanda aduga maram chaba pareng du lera matungda masi hariba maram chaba pareng asi kota puthoga masi mangan biya ba tahan biya ra masi mahangi ba tahan gi ba taragadi aikhogi samaj ta aikhogi lamsi da kaya mangi hai potu samna haibida perspective amma gata nataba koina naina mayam da naina jadinga perspective amma gata nataba perspective chuna legal perspective chuna social perspective chuna particular legal perspective chama lebda legal perspective ani khakta aina high performance chumme haibu khaki wana taba legal perspective chama lebda sida chama mak nei na matungda aduga madugi legal perspective to mari lena na social perspective sida natraga ikoi leiba economic perspective government perspective khudi mak sida masi phatre haiba potu sapchana yamna logical oiba conclusion ama lakpa ngam kanda sumaina khoi wakhalanji puthok chaning bai tare natraga di kamai to ganda akoi si chum kasi mayam tabi di ko koi kasi TV mang si ore koi mai ti ai sana mai ti jam handana khanbagi wadi te koi jadum khadi sentimental oe haina haiba pot ama adu di trying to man adu haiba ko aduna kitang yamna si su yam sensitive oiba issue oibani na kitang kai tare chekshina kadai hobuda machine chumba kadai hobuda lanba perspective tara lal ga su lemori ba mok drad na chama ibang tara lal ga lemori perspective tara da chama mok drad kari haiba madugi social perspective na kari economic perspective kari societal issue kamai lak asu yam se nei na matung da apun ba nei na matung da koi nam sigi wakhalon je phongdo ne phongdon mai tare adu legal perspective legal ki point se da article 372 zina 72 gi clause 2 zina president se da masi empower tawre madugi empowerment gi khuthang da manipur da su legally have tare constitutionally hariba extension se lai adu hek makha tarak bata 372 gi na pire pa clause samjagre adudi masi hariba 372 sei ahum se sei ahum sigi masi gi mari leina de khoi gi pochiri masi di tongan ba pot adudi hana thamjagre ba aina luxury bu wafam ari chahi ahum se only adaptation adaptation to katani before the constitution koina constitution ji pass ta umatam the constitution when it was given to the people adi mana comments to drengi mamang da leire ma lo mayam do madu adapt to hobagi matam ne ba ta na koina tlaw koi gi interpretation madu hoi madu koina thamjari interpretation se ga koi gi ojana thambiri interpretation ga ani di khena badi leire tawbuda bu madu ne ba koina interpretation se adu makha ta na ina thamjini na hari ba interpretation ai gi interpretation se chummi aduna masigi si ekta machine achouba issue mo eraga koi bu khabar kagas tang asi mak ai thinajabani masi koi gi praja bu apang masibini kaina yam chawna sentimental ama henna bokki posidi aina haina madu myam de nena matung da perspective chu ne nena matung da okay perspective chu ne yang matung da masi madu conclusion na sapna phagane habi hom ne yam quickly ai uza raibus na da lakchan mi se ngasai si gi close to si da 372 gi close to si da dum loshal ko da policy masi gi adaptation or modification shall not be questioned in any court of law koi court ta amata da masi question to roida bani habi wahum su palle panbudi machi da sum panmani india ai loin mak to si palle court se le to india ai ab 90% ai da law se ba isab law se ba yongjer ni ai law ministry da drafting to yongjer ni existing law ai na koi had mama gi na 370 palle existing law ni ada chumna to bu do ba du sidi lan to ni chum do bo chele to we ai ga sai ju praja sentiment thok no ko do adu kai mai lai ni ai praja interest da tawjabani okay adu enabling provisions he other powers enabling him mai do kadai no tak ti ba moi di enabling provision 372 gi 2 sine ba moi tor bi se adu masi wrongly mistakenly ko tor ba yai adu moi chum thok tare kari nam dong tare su mai am si aspect si yenga tawdra gi ma koi dosa ta ni masi 100% ai gi di kanoni ai na haibna te ai experiment tar haijibani adu masagi liberally hanba yaro yam strictly hanga bari penalty clause di penalty yawa ai ni adu yam strictly hanga dobni civil law orga di ai isam jam hanba limitation clause ama article 373 gi 372 gi clause 3 se ta hapse lambani na 372 the period 2 gi close to the period power si clause 3 gi sub clause a da mo limit tora thama mo na adai du da yadabra habani keno da koi gi law akoi gi amendment order se 2019 gi December gi tarik 13 da tholok matam da su madu da pan gi wafam si adum clear cut adum palle harisi in exercise of the powers conferred by the clause 2 of article 372 of constitution of India hai akoi
BFR extend tonu ge damakta thoki bo order ge ahan balain du madu mani policy article 372 gi close to season naraga president na hairiba kaino si ko act si habatare law si ko gi BFR se regulation si Manipur da extend torpani amend tok thoga Manipur da extend torpai habi wakum dunia dona preamble da amend toraga Manipur se insert tore aruga tongan ba amendment mayam ma koi district sina state on ga dabani haibana singbo wakum mayam su makha da koi section 1 the 2 the 3 the 1 the 2 the 4 the 6 da madi 7 the BFR gi section sing da hapchen na ba wakum mayam su amend to na ba gi wakum sing palli Manipur khating insert to ba khatana da amendment se da okay ei ojaja damani da lakchara bata sire da any person ama khangna haidi koi Nagaland da su कोई PIL ना चिंग बता बा ILP चैन हंदना बगी है तारे ILP की माय होता है तो BFR की माय तारे माय तो उतना कोई इधर सो मैं ना article 372 ये close to the power पी तारे को close 3 की ये दा limitation अम्म पिरम मनी ना अतो इधर तो कना को मना court challenge करो कदा मरो supreme court तो challenge करो तारे का दिया कोई भजन हो जिक चना बा होगरे बा जनवरी तारीख अम्म दगी चना बा होगरे बा ILP system से any time मसा मतम दा cost तो उजकी इतना दोसा तागर रहे तो की section लोगों ना फाइम मरो ना parliament की होजिक ले रहे session सीधा मस्से move तो होगा valid distance तो होना फरोइदर है बदनी उजागी करी वाकम तमिल असोई वे लेरगा दी मतंग मतम सारी दा सिमलो को थोकताय मरमदी अखोई ILP में थोकताय कोई पीपल ना ILP नी तोय अदु हुजिक चनरे अदु कयगुंबा असोई बो खर लेरबा अदुदी मदु उजाई बुमजाना हाइबिलिसी याम फै अदु मदुबो आई वाखंददी आइना हानसु थमजरी दुनी इंडिया की प्रेसिडेंट अमना अखोई मागा लोइनबा अखोई लॉयर मियामा अदगी अखंग है मियामा तानर कांदा सि तोबु यारे हाना तोबुनीना मदु आई असिमक्ति दी सोयरम गदों मानदे हेबगे वाखलोनी आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ अदुनो अदुम लै अदुगा हुजिकता आइना थमजनिंगदी असोयबसे उरबा असोयबे उरबा अदु मियाम दा सोक ओइगदो ओजारगदी फोंदुक्तबना फैसि ओके अदु तुमिना होनाबा अखोई मियाम खंगजना सोबि सी लेरे कई सोरम द्रगदी पोदन सोरम द्रगदी लेरिबो पीपल सिंग द पीबा सेंटिमेंट ILP सने मियाम हराउरी ने अद हराउरी से द ए मसि सोबि ताय अदि स्वामै तो बो खोपा ने लागता रगदी मियाम दा तवदो फील दो मदो खन सुमे अदुन मरम ओइदना इदि असोबि उरबा अखोई sacrifice to sen betai don hora betai aduga kai mo sorum de tar ga di madusu miam da ko gi aran oi gni ba ko pungdui du okay adu habi uja basi yamna lekan white seng le report ni india gi I put in the name of president issue to in all india gi law put in the name of president ay am so itu mukta ni adu president na tawsi chele to yaru hai judi yamna hojiki मतलब सिदा मतलब कुछ लेते आई नहीं समझा नहीं समझा प्रेजेंट तो वो कोई किस इंटरप्रिटेशन से सिगी पर्टिकुलर प्रोविजन मसाद याउजरी ने बा थोई सिदी इंडिया चुम्मे बा लोग खुदी मा स्टेट के ना गवर्नर ना स्लोई मा एसएनपी भाई भी को गवर्नर ने पार्लियामेंट ना पास तो स्टेट असेंबली ने पास तो एसएनपी ने गवर्नर के प्रेसिडेंट एसएनपी चुम्मे बतु लाले हाई देबा बट दिस पर्टिकुलर एडप्टेशन लॉ सिदी और ऑर्डर सिदी प्रेजेंट मसाना Parliament ama bo yaudna magi secretary lotion po ne ba asugum ba secretary lotion po specific law si ne na ja specific provision si da high si asugum specific law si court da chat pe yaro hai ni ba aduga present ma sana to ba si jo chumme ba ayam ba yaro judicial review ja achok matik si scope si kahita law ge ni machine nai na ba achok matik masida doctorate degree makan phangbu yaw po ni ba judicial review gi topic sidang nei na ba ana ngasi gi pungkhai ma pung tara no ma nei na judicial review gi scope si nei na ba chuang ma moi okay aduna aina haje ningi na ma gi specific provision ma sa di yaw jera ba se si ni ba khoi no je aina yamna thamjani na sigi chahi om sina ta masi literal logudam ni aduga sigi kanu sina judicial review si yara ba ni masi specific provision yaw scope ta to यार have to हो जी अखोना दरकार है constitution provision interpretation देगा not criminal law criminal law ni सिदी आई यार कनो लगे तम strict rule of interpretation पान गने बा अदु की strict rule of interpretation से सिदी सिदा पान बम थोक पे मागी तोंगान बक constitution की प्रॉब्लम की मागी principle लेजरी of interpretation law ना constitution की provision कमाइन तो ना हनगे दे गया बा आई अदु की principle हन की हनबदो मत strict law principles of interpretation याव नत्ते Okay, Manipur the Chanariba, Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 asing ba koi lengak sigi provision to mani chanari si atubu
channel pagi mong hai batara article 372 gi close to sina president ne piri ba power ko leba se already channel ga leba adapted oigara to parliament na traga ko assembly na cm ki ba law hai batara hari ba law si masi adapt to hai adjust to raga adjust to ba yai madi amend to thok ba yai modify to hai aduna bfr su amend to thok pa adapt to thoga koi manipur insert to rai ni amai to mo di khudong cha ba se power se article 372 gi close to the pire adu masi pire ba power si close to the period power si close 3 a namu chahi ahum hen gi tar di constitution chana graba chahi ahum hen gi tar ga di have tar ga 1952 gi November gi tarikh kuntar ujan ta phi madu gi matung dei di yaroi have gi wafam am leibini na taseng na aseng ba chana ri ne manipur chana ri ba ILPS se adu chana ri ba ILPS chana lak gi mong sida ketang loophole khara lairabra laitar ga di madu rectify ta hoksi habani lairam dabasu yai maramaduna laibra laitabra habadu gi hena कोई डिटेल होय बाहेन मरिक चुंबा कोई खनन ने बाय थार मदो लेंगा कि मार्केट की इनिशिएट तौदना अदुगा कोई सेंटर की मार्केट कर मसो बेलम ता दिसोइदन तोरकनी हाइबगी थाजा उमगल ngasi मनु हुने की थरम से मतांग चालु सेंटर की ngasi की थरम से दा उजा नोंपोंगांबा उजा इबोमचा अमदि उजा जदोमिन लेंबे तो ngasi की थरम से बथवा पिखेबम दिमा पुंग फान बिदम तौजा हुमकु अमुकन थागा चपनु चरी appreciate your joining मसन ngasi की मनु हुने की थरम ngasi की एडिशन से करम तो बीबी को तकन बिरपे आगे कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur दा join to birka comment am dipet bekta birpe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari